Hello web song so lam so te chan YouTube channel gan nong ne ba din te ko guru explain video tu vi haiga te mo hangai je first semester borong ni bagai je first semester ro tak sport round admission ni bagai je nursing tong rok bong ni bagai form fill up thainangai mo hangai Bir Bikram Memorial College ni BBMC himani short form by BBMC hinjago BBMC ngai oro tam nang hadis nailene form fill up khainani bagai goro ading tabu video diki thalagena video no norok to full nayana norok full nai de video no full nai ke saimanai full nai ga saimangla video no full anjong paithak jora nai de ke mo hai video nai tong bagai channel no subscribe khai tonde ang no fulan sao ga hari tabu sung video diki thalagena goro fulan sujak roman 1 smart protel from number gano ni from ni number norok o jaga o sidi gatong name in capital letter norok je admission nai bini capital letter by bumung sidi jotona capital letter by tongo roman 3 tongo date of birth norok ni janjani date of birth sidi roman 4 tongo father's name norok ni bufani bumung sidi dia tongo roman 5 gender male dana female abo sidi female hingga berai male hingga chela abo sidi ta hingga te kora 6 number tongo category you are dena SC dena ST norong ni janjani category sidi oro tiprasa hingga to ST kelayo je mundar ST kelayo je ST hingga ST sidi ta je you are sidi S hingga SC sidi angkai roman 7 tongo religion tamo Hindu Christian Buddhist amo sejita ngai te kisa roman 8 tongo weather physical handicraft je handicraft ni certificate didi roman 9 ga aadhar number kena jotono janjani aadhar tongo aadhar number didi roman 10 mobile number jotoni tongo abone mobile number didi ngai roman 11 ga email id ngai email id didi ngai 12 number tongo year of passing HS high secondary ni examination ngai sajaka norong ni je examination ni marksheet no rina sakana abo ngita roman 13 na saka total mark obtained in high secondary plus 2 examination bracket tongo considered best 5 subject ni bracket subject tongo ngano ni je class 12 lo mane 12 final lo je no 12 lo subject na hamani o subject 12 final lo thangna exam riade exam ni bisingo bo mark bisi kaham abono ridi 14 tongo major subject norong ni major subject ta ona hanai abo saidi kobra english history bengali norok je janjani musukmani abono major subject hadi mane je nong ni 12 final je mark kubang abono ni dita norong major subject happen abo sara bori na khari mano norok ni je hamjama subject 15 tongo mark obtained in major subject aboni pore tongo date of nangai date norok je no date ngo khaina nanga pro hai dise tolao faidi tolao tongo 1 number photocopy of online application from norong ni ikoi o go admit from norong ni ang saka tongo kaisa photo thepare nong ni ngai 2 copy of madhyamik marksheet 2 number ngai norong ni madhyamik marksheet nangai xerox 3 number tongo copy high secondary ni marksheet abo high secondary mane 12 final ni marksheet nangnai abo xerox no number 4 arogai ST ba SC certificate abo nangnai ngai roman 5 tongo PWD certificate nangnai norong yang tolanga dead dog yang tola tep tongo dead dog signature kan paikata nong ni khaklai video jajak kana ne bujiwi ma kana no kam form fill up khai tini sport round admission ni bagai sport form fill up khai kam admission nglai ji kam gar kaino khaklai video jajak kana ne bujibai kana ne next video ma laisane chotona